咱来看国际新闻，讲到这委内瑞拉呢，预告通过石油和天然气改革法案，放任石油产业国营的限制，允准外资开采卖石油。和外在当作是呢，伫咧回应美国要求，才来通过这个法案的。另外，美国总统川普表明讲，会开放委内瑞拉天顶所有商业空隙，美国公民真紧就会当达到委内瑞拉的土地，因为遐真安全。 委内瑞拉国会议长何希也是临时总统罗德里格斯的大兄，伫表决了宣布石油甲天然气修正案正式通过。石油产业投资限制伫委内瑞拉已经实行20年，甲国营事业转做私有化，毋但是准外国的私人企业开采石油，也可以让自由卖。这是前总统马杜罗和美国掠去，副总统罗德里格斯宣誓就职了，回应美国要求所通过法案。 Recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. Hoy nosotros también recibimos, como hemos estado recibiendo estos días, empresas transnacionales, petroleras, de Europa, de Asia. 美国航空公司也宣布，计划要恢复飞委内瑞拉的航班。川普讲，甲委内瑞拉关系真紧密，怎么行伫委内瑞拉的几啊路，拢看到有人伫咧下美国国旗。 或伫美国迈阿密的小委内瑞拉社区民众真激动。American citizens will be very shortly able to go to Venezuela, and they'll be safe there. It's under very strong control, and the people of formerly of Venezuela, some want to go back, and some want to go back to visit, and they're going to be able to do that. 川普讲，长期拢依靠委内瑞拉进口石油的古巴，将会对美国的安全甲外交政策造成重大威胁，所以国再签一项行政命令，宣布美国进入紧急状态。若是直接或者是间接卖或者是提供石油予古巴的国家，拢会互美国国家扣关税。公司新闻深入配编译。